Number 3 sa balota, Rafael Medina. Susunod, Medina, apo nga magitutudo sa baik yamin kay man amin kablaawan. Iti na imbag marabi tayo amin apo, kataga barangay San Pedro, palakpakan niyo man. Iti bagbagiyo apo. And of course, apo Kapitan Ulep, palakpakan tayo mamat, yan iti barangay official sa Ken, iti si Bubuo, nga Kim Marcos, ti Ili, ti San Nicolas, ti Actual Tuloy, nga Mayor, iti Ili, iti San Nicolas Mayor, Mike Hernando, apo palakpakan tayo man. And of course, our Vice Mayor, Paul Hernando, kandi iti kakadwa tayo, nga konseho, iti Ili, iti San Nicolas. Kata dito'y manen, apo, iti nadayaw nga sa klangyo, iti may isang ubing nga naitantandudo, kinikinagtutubo, iti Junta Provinsya, kinikanda kiti Hundaway, apo, nga nagbalin nga regular board member, te kunada pinagbalindak pa yun nga senior citizen, kaya, ta pinagbalindak nga senior board member, tintero, nga probinsya iti Ilocos Norte, Diyos unay, iti Agina, ti Ayat, kentalek na impaayo, kina ito'y may kamang itiling San Nicolas. Abay, di kayo mamati apo, hindi umuna nga Hundaway, may nakitiling San Nicolas, tay girlfriend ko, taga-sais. Itatang umayak ka na kayo, taga-sais lang takot baka yung muyo ka sinukatak. Kaya apo, ngam amuna mat kay sunan tulat at number 2. Tada kayo ti number 1 ko, apo. Di namin, palakpakan nyo data. Amoyo apo, akas may isang agtutubo bigbigit, iti importansya, digiti agtutubo apo. Tamamati ni Bukal Medina, nga isuda, iti tulbek, iti ruangan, iti ranranyag na masakbayan. Apo, ure kastoy karabiin, kaya, Diyos unay ti agina, iti panangurayok, kaya iti numutibiyang. Tanagapunak pa'y, tatay, iti solsona, dingras batak, sanak imay ditoy. Tatay kunada, numadikam, umay, iti barangay San Pedro, madinto malukatan ti ruangan, apo, adakano kada kayo, tay tulbek, para iti sumaruno ng eleksyon. Apot mo kaniya po. Alang ka ti pabulot yun to kinati numutibiyang, dahil tangatulba ka po, tabarbarang malukatan minto. Dejay, ayat, kay paay minto, kada kayo apo. Kaya karod apo, akas may isang tutubo, bigbigay iti importansya di kiti tutubo, nang nangrunay iti sektor iti edukasyon. Kasi ang edukasyon na lang po, ang tanging may papamana natin sa kabataan, na hindi mananakaw ng kahit sino man, apo. Dahil talayan, iti may patawid tayo kinikita tutubo, apo, ngahaan pulos na mapukaw. Nakatado nga scholarship program, tinapantay sinuportaran, apo, Junta Provinsya. Nung nakita ni Bukal Medina, na nakatado mat gayam, iti may ikat ka scholar iti probinsya. Apay nga ta, nakarigrigat mat gayam nga gawatan, tay grado nga mente naranda ko. Kasano nga rod, apo, digiti anak tayo. Nga piman, kaya't damat ti mapanagbasa, nga masapol na katulungan ni nanang kantatang na mapanagtalon. Kung saan mapanjitsendaan nga mapanaglako, iti natin nga po ayat na lang at napaggatang da, iti ballpen kong papel da. Isungat inlungalong ni Bukal Medina, masapol, from 90, pinagbalin tayo nga 85, iti general weighted average awanen may ikat na scholar iti probinsyan nalaglag-anen di kiti mangayat nga balin nga scholar iti probinsya palakpakan nyo data po. Moyo po kas may sa negosyo bigbigek na masapol tayo nga papiksan ken pabilgen iti ekonomiya iti probinsya iti Ilocos Norte babaen iti parang tulong tayo kinigiti nadakkel ken babatit ng negosyo. Kasi pag mas maraming negosyo, mas maraming trabaho. Pag mas marami pong trabaho, mas marami po tayong matutulungan ng mga kabataan. Kaya po, at adu iti oportunidad na pagbiyagan iti tumunggal mesa. Uray mapagredwar tayo amin isuda po. Naawan si Sisagana na pagbiyagan iti tumunggal mesa, awan sir-servina ako. Isu nga kas mesa magnegosyo bago nga sinirek iti serbisyo publiko, bigbigek iti sektor, iti business sector apo. Namuyo, tay Rafaels nga panganan, siyak dayjay. Sinot bang mga di Rafaels nga panganan apo? Di kami, umay kay to, ada libre na. Libre sabaw apo. Libre sabaw. Ngayon,
Ti kayat ko ngay paay ni Bukal Medina, anli rice, kat anli nga serbiso para kada kayo amin ako. Kayat yung kadi, kayat yung kadi Ramadan, itiluto ni Bukal Medina, di Junta Provincia po. Kaya karod hapo, at dito'y kami, ti si Bubuong at in Marcos, itili ti San Nicolas, na kami tukumay, ti kakadwayong amang palagda, iti bangayo apo, tatadakamto, iti kakadwayong amang lukat, kinatangabanga tadakaikto, iti mangkaot, iti atadu, nga ayuda, ken programa, iti ti Marcos, para iti nadurduras, nga ili, iti San Nicolas, palakpakan nyo, iti ili ti San Nicolas apo. Ket karod, ang kuya katidugyan na po, iti anyaman na karit, iti panagbiag. Iti anyaman na dinigrano pa, iti probinsya, iti Ilocos Norte, ada, dito may isang ubing nga nang itandudo kinigiti at tutubo. Ada dito may isang ubing nga may kamang itiilig sa Nicolas nga magisaksakit. Kada kayo apo, adito'y ni Bukal Medina, Medina Kapulos, baybayan, Medina Kapulos, liplipatan, Medina Kapulos, liklikodan, Bukal Rafael, Chua Medina, number 3 sa balota, Bukal Medina ka, baybayan, Diyos na itiyagina ka na kayo amin ako. Thank you very much, Apo Bukal.